سما شوان هجان جارك الدين خيراتن برنامه كرد وزينيو دنگ امريكا موه هفته جمارك راپور جواره آماده کریه. دم باشه بینرین هجا. امیج کمبونا سروک امریکا به سروک کوریا باکور دست پی بکن پشتی هفدیتنا دیروکی دناو برا سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک کوریا باکور کیم جونگ اون ره لی سنگافورا ده دو سی شمه ده دبن جاوه همو جیهانی ده گو کارودانک مزن دهندر کنگرسا امریکی ده کریه و هیناجی دانستندن لسر دبن. لدمه و گرانی جی کمبونا بلند یا 5 دمجمیران دگر ریبر کوریا باکور کیم جونگ آن سروک امریکا دونالد ترامپ بریا تویتر راگهاند جهان پنگاوه که مزن هاوشت بو دورخستنا کارسات که ناووکی و ایدی موشک و تاقی کرن ناووکی نائنه کرن. ترامپ و کیم ریکفتنه که هفبشت لسنگاپور بو نهیلانا چک ناووکی پکینان لیدم و تکتیک انکاری هشتانه آشکرانه. بینگاوا ترامپ همبر کوریا باکور کارودان جدا دناف کنگرس امریکا ده هبون ریبر کوماریان کمبونا بلند یا سنگاپور به دیروکی ناف کرد. افرو از پیروزباهی لسروکی دکم لسر وی پنگاوا مزن. مجی وقت وی هیوی هنو او دبته اگر بو آشتیا کی دیروکی. دموکراتن کمانی دناف کنگرسی دا باور دکن کمبون دگر ریبره که ستمکار و هبونا آلاین امریکا لکه لکا آلاین کوریا باکور بخو سرکفتنه که بو کیم جونگ آن. ولاتک وکو کوریا باکور و ریبرک وکو کیم برحمو خودان چکی ناووکی و موشک هر دم گفه بسر امریکا ما پیدوی به نهیلانا چکی هیا یا خویا دکت سروک ده جهندک تشتا بردا هم بر چنه. لسر آست جهان برسوین جدا لسر کمبونا بلند ترامپ کیم هبون لکوریا باکور تلویزیون دولت پس ناره بری خودا سروک کوریا باشور هیوین آشتیا که بردوام خواست و جیریا هر دو ریبران بگرنگ نرخاند. چین دوستا نزیکا کوریا باکور دلخوشیا خو لسر کمبون دیار کرد و سروک وزیر ژاپن پشگیریا خو بو نهیلانا چک ناووکی تکس کرد. هوالبندا امریکا فرانسا و لسرزار پیفدار حکومت گود جه دلخوشیا دجمن دهی دست به دیالوگ ایرو بکن لدوی کوریا باکور پیگر به ببریار نف نتوی. ام لدست پیکا پیوا جوینه هلبت فرانسا دخوازد بجدار بتن و ام دلخوشن به وی پیشوشونی. جبری دمکی کرد هر دو عالی دجبری یک بون و نها دانستاندنا دکن. دوی کوریا باکور پیگریه به بریارن جواتا نفنتوی بکتنو چک ناووکی و موشکن بالستیک نهیلتن. ایران لعالیه خو هجداری دا کوریا باکور کو باوریه به امریکا نکنو رنگ ترامپ پشتی وگرت و ولات خو رکفتنه بحلوشیند. پیفدار وزارت در ویا ایران دبیجتن امریکا نکاره رکفتنان بجه بکه. دم اجرای تعهدات ریوبری امریکا نشه رزیل پیگیرین خول همبر آلندی بگریتن رکفتن هفبش یا ناووکیا ایرانش آلیه نتوین یا گرتی و حتی قبول کرن و ایرو ام ترامپ دبینین دست جبرده و دوی کوریا باکور هشیار به. شارزا باور دکن قوناغین پشتی کمبونا هر دوره بران و پر بزحمت بنو دمکی دریج دویتن بو بداوی اینانا پرسا ناووکی و اف کمبونا کارکی پروتوکولی بو. سیمبولیکا وی او انجامک به دست خست به باوریا من نه اوباما یان کلینتون یان حتی بوشی هزر نکرن لگل ویر وبری کومبن و جبر وی چنده رخنه نافخویین دجی ترامپ هنه. امریکا راهنان لشکری دگل کوریا باکور را گرتن وکو نیاز باشیک بو پیش و برنا دانستاندنان لی ترامپ دبیجت جزا نا این حل گرتن حتی جناف برنا توایا چک ناووکی یک کوریا باکور. خالد فتاح دنگ امریکا. دنگ امریکا پیوینک تایبت به سروک دونالد ترامپ را کرد پشتی جوینا سنگافورا به سروک کوریا باکور و تیده هن خالین گرینگ ینگو هاتبون گفتگو کرن شروفه اورون کرد. چه پشتی کیم جونگ اون بالا دکشان؟ او کسکی جهاتیه حنکچیه جیره و دزانه دیالوگی بکه او حشگلی خود دکه نکو اف بو من تشتکی نو بولی او حشگلی خود دکه از باور دکم ام لدست بیکا دانستاندنک پر گرینگن امی کوریا باکور جی چکی اتومی والا بکن امی اکثر دست بی بکن گلت شتندی جی دی پیک بین
جوانا گلک پاشماین مریا هنه دوین اموانا وگرینن گلک کس مرینا وگراندنا ترمین وان جبو گلک کسان گرنگا او تلفونا من دکن ناماج مراد نویسینن و دیبیجن جکرا ما خوی بکا او قایل بو بنا بکا هزاران کس دی شر کوریا دا مرینا اوه کارک مزنه آنکو و پرسا مافی مروان خسته روژه به کارودانا وی چاوا بو گلک باش بو ما بستا من بشیویک اشکره من نوت جسادی جدم خواه جبو جناف برنا چکی اتومی ترخان کر لی دیسان ما بحثا گلک تشتین دی جی کر جوانا بحثا مافین مروان هاتا کرن دی ترمین ماین هنه وگراندن اوجی خاله گرینگا و ما او ببلگه خستنا رو ما گلک تشتین دیین گرینگ خستنا دوی بلگه نامیده تشتین وها ما خستنی کو ده هزرا کسی ده نبون هندك تشتين بش پردیج مره بیجا قد وقفو جاف صوری کرن وی گف کرن کش و کش چوابو نا چافسوری نبون افزده تری سه مهانه ام براستی کاری دکن ما بریا گلک نوینر عندن استاندن کرن جوانا وزیر دربه مایک پامپیو کو کارک جهاتی انجام دایا جبر وی کی هر جدس بیکی ما دمکی جهاتی ده افکاره انجام ده حتی کو نها مهافدودی اف 25 دمجمرن از ننوستیم او دان استاندن دریج بو و اس پی سرفرازم پیوا جوی دست بیکریا وقتو دزانی دبو شرک هلبتن دبو کو جیانا میلیونان کسان جناف چوبه تو کوریا باکور باش نازکی سیول خویا 28 میلیون کسانه دبو کو جیانا میلیونان کسا بداوی هاتبه لنها اموی ترسه بدانستاندنان بداوی بینن و سربازین ما او دیل کوریا باشور بمینن؟ بله او بمینن ما افیق قد بحث نکرد ما گوتوبیش لسر نکرد ام دخوازن راهنان شری راوستینن کو خرجیه که مازن دخوازه او جی پیکیف خوشن جبرکو دستو داری ده آزرینال لحطاکو بنیتک صاف جگوتو بیجان در نکوین اموی کاری ناکن چه تشتی کم اینا سر ماسا دانستاندنه بشتی دهان سالین گفین شر براستی از باور ناکم گله گفین شر هبن رفتاری وان ببی دنگی بو وان نویا بحث بگن لو ما امجی بحث ناکن از باور دکم شیوازی پیشین گل کی گرینگا گله کسان باور دکر کو من دوی واریدا خلاتی کرن لی بی وینا از باور دکم ام ندگان وی قناغی از هر وصا باور دکم او حز دکت ریکتنی بکا Because he knows that we mean business, I don't think. چونکو او دزانه ما بس داما کریارن از باور ناکم بری نها وی هست بکربه از باور دکم بری خلکی دی هبون و بفیده بو لینها او دزانه ام کریاران دخوازن و امی بکن تو دکاری جروجا یکی ببینی ام با آوایا گلک جدی بحثی کوریا باکور دکن لی از باور دکم ما بلگه یک امضا کر گل که مازنتر و برفرهتر بوجی پیش بینیا خلکی کسی افا باور ندکر بشتی او چوی نرینا وی جوارا چوابو از باور دکم وی حجم کر و مجی حشوی کر از دمی بوری فهم دکم حوجناکا اکج مرا بیجا او مروفا کشکو مروفا رقبو لیا ما دخواست ام گشتینی او جیرا جگلی خوا حز دکا حج ولاتي خوا دکا او حج گلک تشتین دین باش دکا و او جی سدمکا او بفی کاری رابو لیوی او برسی کرن جوان را گلک تن بو افجا چوا او حج گلی خوا دکت He's doing what he's seen done. I mean, if you look at it, but I really بنیر اگر تو بری خوا بدیه او وی دکا یاوی دیتی راستا لی دوید از جی لگوراوی هرم کو ایرو دو و بری چند هفتیان چی بویا چوکو براستی او تشتیا کو دست بکری دوباره بی زمان هیچ کتند و بی دورگرتن گل کی گرینگ بون و دی بردوام بن حتی دمی پیتیوی و حتی بدرستی دست برامارینا چکی نافوکی نکیم Because this is Voice America. جبرکو اف دنگی امریکایا و دی گلی کوریا باکور ببیستن هون دخوازن راستو خو چه جهف ولاتین کوریا باکور را بیجن باشا از باور دکم تو لگل ایکی دا آخوی کو هستین هیجا جوان راهنه و وی دویتن بشیوهی که راست و درست لگل وان کار بکتن و ام بشیوهی که باش بسرکتنه تو فهم دکی کانی چاوا از سردریه دگل هستین تکل داریه دکم افگل کی گرینگا ام لسریا راستین از دوی باور دمه کو دی تشتین باش جبو کوریا باکور بین کرن بر سروک ترامپ از کیف خوش بون بدیتناوه راستا دمک دریجه دی دمک هبه از بکارم بنوم و هنکی بهنا خوفدم بسلامت بگهی واشنطن Thank you.
demek nez ji bo hilbijartina Tirkiye maye û partiyên siyasî ji çalakiyên xwe xurtir dikin û hemû alî va hilbijartina gelek giring dibînin. Welî xuya dike ku encamên van hilbijartina yê rûpelekî nû di dîroka Tirkiyeyê veke. Gemê du heftiya ji bo hilbijartina Tirkiye maye, çalakiyên partiya û her wiha çalakiyên endamên hilbijartina serokkomariyê ji berdewam dike. Yek ji wan Muharrem İnce ye ku endamê partiya CHP ya hilbijartina serokkomariyê ye. İnce de mîtingê xwe de çendîn caran bal kêşan li ser pirsgirêka Kurdan. Adını da koyalım, Kürt sorunu. Em vê yekê bi nav bikin. Navê wê pirsgirêka Kurdan e. Em ê çawa vê çareser bikin. Dema ez bûm serokkomar, wî demî em ê kanalekî TRT jê re amade bikin. Bernamên nîqaşê wê cih bigirin. Di mîtinga İnce ya li Diyarbekir de gelek kes bejdar bûn û guhdan gotinên wî. Armanca me sedî sed aştiye û ji bilî wê me tiştekî dî navê. Em vê hêviyê ji Muharrem İnce dikin, ji ber vê yekê em li virin. Ez bixwe ji HDP me û ez aştiyê li vir dibînim. Alîgirên CHP vê hilbijartinê wek hilbijartinek dîrokî bi nav dikin. Ev hilbijardin ji referandumê girîngtir e. Eger vî demî em ji sistema parlamentariyê cuda bibin, wê gelek zor be em vegerin. Xelkê me taze vê yekê dizanin, her wesa Muharrem İnce vê yekê dizane. Ji ber vê yekê em dê vê hilbijardinê qezenc bikin. Pirsgirêka herê pêşiyê vê bête çareserkirin, pirsgirêka aboriyê û perwerdehiyê. Derbarên van de me projeyên gelek baş hene û demek nêz de wê parve bikin. Endamê Partiya İyî ji bo hilbijartina serokkomariyê Meral Akşener jî dibêje dema vekirina rûpelek nû hatiye. Erdogan fêm nake ku demawî hatiye dawiyê. Wext hatiye ku rûpelek nû bête vekirin. Alîgirên Akşener jî çalakiyên xwe berdewam dikin û baweriya we ji bo Akşener bilind e. Türkiye tarihinde bir ilk var bu seçimde. Di dîroka Tirkiye'de tiştekî nû di vê hilbijartinê de hatiye olê. Ew tişt îdeolojiyên cuda. Rekeftinekî pêganiye. Ev hilbijardin ji van hilbijartinên dî cuda ye û rekeftina komariya û rekeftinekî neteweyî heye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî çalakiyên xwe berdewam dike û rojeva wî jî gelek germ e. Bir olacağız. Em wê bibîn yek û em wê mezin bîn û em wê zindî bîn û em wê bibîne birayên yek û em hemû bi hev re Tirkiye wê ava bikîn. Endamê hilbijartina serokkomariyê ya HDP Selahattin Demirtaş hîn di girtîgehê de ye û di derbarê azadkirina wî de jî tip pêşveçûn xuya nake. Hevserokê HDP Sezai Temelî dibêje divê ev xeletî bête rastkirin. Anayasa Mahkemesi öncelikli olarak bu dosyayı Dadgeha bilind divê vê dosyayê bîne rojeva xwe û divê biryara azadkirina Demirtaş bide. Li ser hilbijartinan ewrên reş hene. Bigirtina Demirtaş ev yek kurtir dibe û divê dadgeha bilind vê yekê rast bike. Hêviyên partiyên siyasî ji yek dûr in û hemû alî vê hilbijartinê gelek giring dibînin. Encamên anketa jî ji yek cuda ne û hîn ne diyar e kîjan alî bihêstir e. Lê belê tişta diyar ew e ku şêva 24 Hezîranê rûpelek nû yê di dîroka Tirkiyeyê vebe. Karmendekî yê saxlemiyê bi biryara desthilata qanûnê li Diyarbekir ji karê xwe hatibû dûrxistin û partiya HDP ji ew kes wek namzedê hilbijartina parlamentoyê nîşada. Agahiyên berfirate di raporta Xeciran Ferqîndê ye. Di hilbijartina 24 Hezîranê de Partiya Demokratîk a Gelan HDP di sedûsî jin bû namzedên parlamenteriyê li Amedê ji 12 namzedên HDP 5 jinin. Namzeda Rezadûyê hemşireya 20 salan û sendîkavana berê Saliha Aydenîzê. Ew ji yekab hezaran xebatkarên tenduristiyê bi biryarnameyê di hikmê qanûnê de salek berê ji karê xwe hat derxistin. Du zarokên Saliha hene û hevjînê wê jî mamoste bû ku ew jî wek Saliha ji kar hat derxistin. Namzeda HDP a Amedê barê di destlextên li ser Kurdan û dibêje dibe ku di prosa hilbijartinê û piştî wê ew rastê aloziyên mezin werin. Çawa salê nodîn da, çawa salê heştîn da, çawa salê 25 hetan ane gelê Kurd û gelê Kurdistaniyan her tim dijî aloziyan man, dijî qedehekirinê man, dijî asimilasyonê man ji vê ji ana zî ew ê bimînin û car dijî operasyonê siyasî man
wan anazî dizanım ki em ê dijî ew kê bimînin doza bimînin ema kanim bibêjim ki em her tim çawa me va aloziyan da em daha xurt bûn derketin vê demê dizî em daha xurt bi xurtayî em ê derkevin çünkü em dizanin ki em riya rastane û em heqlîne. Saliha Aydeniz balê dide ser şertên girtîbûna Selahattin Demirtaş û dibêje ew hem ji bo partiya xwe hem jî ji bo Demirtaş xebatan dikin. Em her yek namzet, her yek xebatkar, her yek gelê Kurd û gelê Kurdistanî û gelê Tirkiye tevahî ew ê bawer kirine, ew ê zanin ki bi tekoşînê em ê demokrasiyê pêş ve xin hemû ew ê bibin dengê Demirtaş, ew ê bibin dengê demokrasiyê, ew ê ji bona Selahattin Demirtaş namzetiya wê ew ê pêş ve bixîne. Namzeda HDP a Amedê Saliha Aydeniz باور دکه کو پرسکریکا HDP a benda hilbijartinê tune ye. Bero kanı bêje ki HDP pskereke wê ne baraj tune ye. HDP ew çünkü bu kas ittifak û bu kas zemina frede merû nikane bêje vaya binê barajê de ew bimîne ama merû kane bibêje ki erê Tirkiye'de ew keke zihniyetekî heye zihniyetekî yek militarist zihniyetekî faşizm heye va zihniyet dixwaze ki dengê gelan nê parlamentoyê. Xecî Can Farxîn, Deng Amerika, Amed. Rewşa Kurdê Sûriye piştî ketina Efrînê li jêrî destê Tirkiye û alîgirên wê ji rikberiya Sûrî ve û vekêşana hêzên Kurdî ji min bicê ne arame û metirsî li ser herêmên Kurdî heye. Di derbarî vê rewşê de me di riya Skype hevpevînek bi şirovekarê siyasî Alan Hesen re kir ku li Qamişlo dimîne û me jê pirsa rewşa heyî kir her wiha jî danûstendinên di nav bera aliyên Kurdî û hêzên wê li Qamişlo û li herêma Cezîrê di derbarî vê rewşê de. Rewşek ne baş e ekîd, rewşek xerab e. Em dibêjin û krîza Sûrî ji wextê belîşî ji 2011 de opozîsyon û hikûmeta Sûrî gelkî şerê hev dikirin. Dora xesalên radîkalî jî derketin. Cebheta Nusra derket, Daeş derket. Di vê şerê navbera van hêza çê dibû Kurd ê bekî tenê ji xwe rêveberiya xwe çêdikirin, ji xwe meşruekê wanî federalî hebû. Tirka û Îraniya û hikûmeta Sûrî dît û ev şerê dikin Kurd ji xwe îstîfade jê dikin. Ji xwe Esitanê çûn li hev kirin. Tirka jî dît û xetar gelkî mezin li ser wan ev projeyê ê Kurdî û hikûmeta Sûrî jî û Îran jî. Gişa hevdûrê xwe giyandin Rûsa û hiştin û ew şerê navbera wan dibsekine û dixwestin ev projeya Kurdî bisekinin. Piştî şerê Daeş xelas bû, Amerîka jî gelkî aliyê hêzên Kurdî kirin û ê Bakurê Sûrî tevayî jî. Bes piştî ca Daeş ber û xelasbûnê dire îca bê oqtê siyasetê belkî Kurda gelkî bi Amerîka nenesiqan ji piştî Daeş. Amerîka ji roja ew digot û şerê minî esasî bi Daeş re ye. Piştî Daeş li hev nekirin Kurda û Amerîka. Ev ya mişkîlat gelkî mezin e. Belê Birêz Alan herêma Cezîrê hegerin bêjin. Herêma Cezîrê govbengehê ji ev desthilata Kurdî ji partiyê siyasî, tevgera siyasî ya sivîl bi giştî. Rewşa Efrînê wa li ber çava got niha rewş yanî li bin destê hikûmeta Tirkiye û rikberiya Sûrî ya alîgirê Tirkiyeyê û Kobanê jî rewşayê gelekî ne li ber çavayê ne zelale min bic niha ew jî ji dest hat derketin. Lê bengeha ev em bêjin vê desthilatê ev tevgerahan li Cezîrê çawayê guman heye got ew jî têkeve bin em bêjin têkev nav bazara siyasî de got ew jî radestî hikûmeta Tirkiye ya hikûmeta Sûriye be yan wê rewşek nû bêduristkirin ji bo Cezîrê. Hêvî gelkî pir bûn, gavak hêvî gelkî pir bin û pêk neyên guman jî pêkêm dibe. Hêvî û federaliya a Bakurê Sûrî hebû
وتخصن انه حتى الفدراليه هان بقي افاس بيجي يعني بشتي تشونا عفرينه افيا تكرب ضربات قلكي مزنبوج بروجيا فدراليه هيفي قلكي كيم بود بشتي وي اتفاق تركي امريكي جبو منبج هشت هيفي نمين برازيل جملتي كرد هيفي نما يبي بروجا هان حتى انا جي او بيانا مسدي درخست جبو بنظام رجبو بحكومتي دانو ستاندني بكي نما قال فدراليتك هيفي خلكي بفي بروجي نما دبينن انه يعني في حال حكومه بوافق يعني سر وقت بعربيه بيجن لا مركزيه اداريه وبيبين تشكي قلكي مظنه يعني انه بفدراليه اكبرت خصن سواء فدراليه باكور سوري او حتى فدراليك اليه شرق الفرات اليه روجلات الفرات نما باريا خلكي بيتي كرد نما بهيفين بروجي هام سركبه لانه اطراف واني سياسي اليه واني سياسي قشتجي بروجي بشكل كي قلكي بهيفيت جوتن او هيفيانا دلغور ويدر كده نها چته کرن لقامش تو اگر ام بیجن تشتی گو تشوبینه تفگرک هی گونی زکایک ببه هلوستک يعني قشتي چه بيكا كردي جو كاربن اف تشتي جو غافين جو هاتن كرن نهيلن جو او غافانا زيده تربن يانجي ام بيجن بيتر زيان بيجي روشا كردي لسوريا تبقرا سياسي كردي قش بهفر يعني قناعتك انه يهرن بحكومه رونين حتى انجمنا نشتماني كرد انكسي او جي بري فتراك الموسكو بون بجيجري سروكي باي وزير جدرفر روسي ميخائيل بوغدانوف رونشتن بهي ديجي جيا قناعتك وبيان درخص قوم بريجيم رونين الاليين ديجي غيري بحرتو اليا تحالف هفبندي كردي يا بيشفرو حزب بيشفرو اولا قش جيان قناعتك دانو ستاندند نافوان هيدي تشيد بين لانه قش جيان نفسها نقطه وقت بيجن از بيجم وضغطك الوان ببي حما اطرافها انه بيجن وقت باهداف خال بهفر مشترك جبو قاربن بريجيم تفاوضي بكن جبو بيجيوان دبينن انه حركه الحالقه ابدا تشتك ناقيوان تشتك بيجيوان جي ويج ريجيم بيجيوان فكسخو محروم ناكي جرونش نابني ريجيم از بيجم انه اليه سياسي قش جيان في قناعتي واخر شيء قشي وضغط الوا ببي جبو بيجن هب جبو حركه حصتك بجوك بسطينين يعني الحركه الحالة قبل حركه ترسي انه تشتك نقيدي وبقي ايه يعني جبولو البيجم ممكن بيجينها پشتی هزا ترکیه لعفرین جهبو به هزاران کسان دست جهوار خوا بردان جعفرین درکت و لشهبا جهبون به طایبتی خواندکارن و دره راست گلک آستنگالتینه شاگردین ده انجام ایریشا ترکیه و کومن تندره دج افرینی دا جفیربونا خو به پارما بون دیسا دیگران رفن خواندنه و گرا شاگردان لدبستان وانه لیبل دبن چادرین کامپین هرما شهبا دا یان لدبستان کاولگیرین لوی هرمیا زاخوجان حسین انداما کمیته پروردیش دنگ امریکا را راگهاند کوان جبو شاگردین پناور نیزی شست دبستان لگند و کامپین هرما شهبا آماده کرنه دا کوورزا دویج سالا خواندنه تمام بکن دور ارمانجن کار وان زاخوجان و هارونی دکه ارمان جامع جوکرنا و دبستان اوکو شاگرد يعني هوايا پرورده دور نکبه هوايا پرورده قط نبه و هر وها خواندناوی يعني سالا ورزا يكمين ياكل عفريني خوانديه والا نتشه ورزا ديامين جلوه داره يعني هري كم بدرفن ضعيف بردوام بكه تفيكو اوج افريني دور كتنه و بيواجويا پرورده راوستی بو لجنوفا وكرنا دبستانان کو چندی درفت تنگ بنجي لبالي او غافكه گرینگه لگور ماموستاتین زمان نما كنت هر زاركي كي بنره هيفي دوادا هيا او دخازن پیشاروج آخو وندانه به پیشاروج آخو بچن عفرینه تمام بکن دما کو دولت ترک دموغرافیا عفرین دوگه او جي نخازن اره بهاتن زاروكي ما يعني دويت اشتيغا پر وصا عاجز بوني شان ددن يعني دخازن بگرن عفرینه العفرینه پر ردای خو یا سالا واره ببینن ندبستان آوانه لیدیسا شاگردین وگرین رفن خواندنه به کیف خواشی دخوازن فیربونا خو به زمان کردی دوم بکن بس هم خال راجو بین ما راجو دخون دبستانه راجو ما دخون آنها جمعتنه منطقه شعبای هم دخونن
Zinyan am sarkavan u sarkaftene mabe. سرينا أزرف بنجامينا أزهاتنا دبستاني بخينا أزهاتنا فصل دي تمام بكم نبالي أسبر كيف خوش بوا هیجایی ببیر خستنه کو بهتر جد 4000 شاگردین افرینه جبر ایریشا ترکیه و دست سرکرنا و جه افرینه را جفیربونا خو بیکار مابون هر وهات زانین کو ده 5 سالین بوری ده همو سیستما پرورده لافرینه به زمان کردی دهات مشاندن کو اواهانه وکه دستکفتیه کمازین جبو کردن سوریه دهات دیتن نوروز رشا تنگی امریکا شهبا اف راپورت جی روشا ججنا روژیا مسلمانا لمن بجید ده ناسین پشتی گوهیزن کردی خواه جی وکشاند پیامنیری ما محمود بالی لور بو و جمره اف راپورت آماده کریه. تافيقو لباجار من بجي هن تفلهوين او لهي روددن للف و تفقرا خلقه دناوا سوكان دا نورماله. ولاتين باجير د بازاران دا آمدکاریا خواه جبو ججن رمضان دکن و پیدیوین خواه جلان و شیرانی دکرن. و ددن زانین گو پشتی زلال کرن ریکفتنا دنافبری امریکا و ترکیا دا دي مترسيا وان نمايا. لا بالنسبة للوضع الأمني الحمد لله كثير تمام. درباري روشة أولاهية همو تشتاق درستا و خورتاچكي ماسينين و هزن أوليه هل 24 دمجميران دناف بازاري دانه. سپاس بو خوده چه ترستنینه همو خلق باشه و چه تشتکنینه و نه تقین هنه روش زور باشه سپاس بو خوده و جه آلیه خلقه و آریکاری تتکرن. لا الحمد لله احنا الان امنها لبرججنينه و سپاس بو خوده روشا بازاران باشه و روشا اولهیه جی تمامه ترسامش تشتکی تونه تشتی بچوکین اولهیه لهر درک دنیای چه دبن ام ده باجار خودنه و ترسامه تونه اگر ترسا خلقه هبا ما یکس لبازار ندیته با دسته اولهیا هندرین یا ریفبریا باجار من بجه دیار دکه گو روشا اولهی ده من بجه دا آرامه لیدم بدم هنک آلوزین بچوک دردکوین او جی به آرمانجا چیکرنا روشک تفلهف و ام تدبیرین خواه لهمبری وی دگرن و تکز دکه گوان تواهی تدبیرین اولهی ده باجیر دا ورگرتن و تایبت به هاتنا ججنه وان تدبیرین خواه بهستر کرن. بالنسبة للتدابير الأمنية اللي تم اتخاذها من قبل درباره بنگاون اولهی اونجالی هزن پاراستنا نافخوایی و هاتنا آوشتن هزن مد 24 دمجمیران دناف باجری دگرن خالن پشکنین لدوروبر باجری و دناف باجر دا هنه بو پاراستنا اولهی و آرامی بو خلک من بجه و گندوارن وی باجار من بجه گود سال 2016 دا لسر دست هیزن سوریا دموکراتیک و هف پیمانا ناونتوی هاتبو رزگار کرن گلک تفلهوین اولهی تیدا هاتن چه کرن جتاقاندنا ترومبیلان و کشتنا کسایتان و ریخستنا خوبشاندانان لی حرکو داره روشا من بجه آرام دبه و اولهی دهریم دا جه دگره محمود بالی دنگ امریکا باجار من بجه لی باجار موصل 4 سالیا داعش ببیر تی او دماغو داعش باجار بگشتی خسته جیری دستی خود 2014 ده و تفده ویرانک مزن لپاش خوهشت لهندری باجر هینا برینا و دمی نهاتیه جبیر کرن و ساورین داعش یین رش و خراب دبیرا کولان موصل ده تی لی سالا 2014 دا ریپاکی داعش دست بسر باجار موصل دا کر او خود اوی باجاری دا و تایبت لموصلا کون حشار دان جه لایکی و چپر جه خلک سویل درست کرن و جه لایکی دی و چندین کارمندن حزبی و حکومی سیداره دان برسو طرز بونه دیاردد ناوا خلکی دا هر لی اوی باجاری راگهاندنا دولت اسلامی هاته کرن جلای سرکش چکدارن داعش و ابو بکر بغدادی هاولاتین موصل دم بحثا روژا کفتنا موصل دکن و هاتنا داعش گلک سربور دهن بیراوان
و دبیجن ام تجارا اوی روژه جبیر ناکین. دماهاتن لگل کسی ناخفتن و امناهای پاراستن و گوتن کسین سرباز وگرن کس لگل و ناخوه و درگه توپ وکرن پشتی چنده که ریک همی گرتن و دست بکشتن آوان کرن. والله يا اخي بخود برا او هاتن بناو اسلام و بناو اوله دم هاتن خو کرنا کسین خوشتوی و دیو دا جهراوان درکفت ام وکو خلق عراق هر کسی بیتن رحمه به منابد و بتنه اگر اوان شرف و وجدان هبا دا رحمه به هجاران بن. شهاب احمد ایک اوان کسایه گوزدتری 30 کسان جخزم و کس و کارنوی هاتینه کشتن لسردم چکدارن داعش او دبیجید از نکارم جارک دن و گرم موصلا کون جبر یادگارین اوان کسا. احساسنا راحت كلنا تهبطنا. جیانا ما یا آلوز بو هر کسی البرانبری تا راوسیا با دابیجید خودریش که اول سر جادان مرو دو کشتن. ما بیر آنین انگلک نخوش ین کشتن و سرجیکرنی هنل موصلا کون. جبرویه که نخوازین وگرین و حتی نهات طرم جیر کافلان ماینو در نآنینه. در انجام هاتنا داعش بو سر باجار موصل بو صدما کاول کرنا زدتری 12,000 خانیان و تقاندنا زوربی آواهی حزبی و حکومی و خراب کرنا گشت مزارگه باجار موصل و کشتنا به هزاران جه هاولاتین سویل. کاوا عمر دنگ امریکا موصل. تماشاون جمع هاتین داویا و برنامه حتی هفته و ببینین خیر و خوشیده. ببینین خیر و خوشیده.